Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Hakajing kulat na markajing yarta, markajing pile ke exam MTET, Nonghikai school jang government, lower primary school, hapok kalama contractual, teachers all jantia hills unit, klapen long nakajing yat patba, mentakas ngi, hanong ba juwai, mendawai ke Sorkar jela, penlong biang ke exam MTET nakabenta jangki. Kani kajing yat patba, keblara langi kajing thok dawa, kelas dang nalat college, kiang nong ba, Bajat ling bang yang kasudok NH6 ling bayau mau siang bat penkut pat Hamadan Jerusalem Chedwaku Jawai. Hadian kejingiat pat ba la penlong ya kejingiat lang lingkot kabalai dan lang ringkat Vice President ke FKGGP dan isyadap ubadiru wahai nong kemau kendeng madan kensau. Namar babur Nonghikai kibla dan lupa hakakam kidai kibla pala rata nuat kam kumta kala Kyrpad ke Sorkar menambang kam yaki ndai ban alat biang bakinya kun ke exam MTET Haki samoy benwan. Lai sekmat halor kini ginong rim. Menekong menekaliang kesen FKJGP ini kaliang i mem percaya ya ketika resolution dan negara upas Sorkar open kerek kami ketika MTET mem percaya ga bekla pas Sorkar kau arjar kat tral dan kat kendem bekla. Tangwa kini kuah ongwa depas Sorkar arjar kat tral kat kendem untuk non kerekam kena do usnam arjarnya arjar pra kete to gunong rim go yenye ko ar bon napi Nonghikai to Nonghikai pelat di cipau kat ar kat sansnem ha gini skor gi pi kam contractual teacher ngomot bon napi to da over age dan wada apply check apply kam apply jam bon napi to da untuk diretau apply ki apply kan kenika kajing be yung Sorkar kajing temu yung Sorkar be ki pi de bo ki pi waro how mo jing e kro ba oto wa nakaliang yung pi ulai rep lai riang pi kamajo le deman go e ulai ki belaman ke sngi deman go e pi wa kam jo le TBE wa kajing le MTET aperdi ki kemro ki wa ar pole ar so dok le house nem ya per go kajing le MTET exam MTET wa pi ku dedap so pau so san snem jan woro dia che ini wa kat udang no irtai kadang he irtai dang len jing me berkat yang itu tip lo di tengah senyau kajing be yang Sorkar kajing temu yang Sorkar be ki pi ya ki ciajar ngot ki kat arspa ngot ki Nonghikai đào bộ jing e go ya ki khat ar spa la ne ki khat le spa tli ki long yung long sem le yong phi ki wa depend na phi le ne ki wa yo ga jak po le ni ki kan yong phi wolen wan ka leng sen kwa yu pensnyao kam jo lu e jing mot Sorkar wa ye ni isu bun ki kom gilat ki pi ha ko ye so un kong nak beta yong phi ku da Hikai da pun snem hagin di school ye Sorkar ule de ki kenja training di skill development program hagwa upgrade ya ke skill yang pi lane ye ko ela de pi station arsin wo ule pi ke MTET yang pi la da nong rim Sorkar u base be ko hagin MTET wole wala da pe Sorkar pi ni ki kan yang pi penyo ni mang percaya ke hok long bruman bru yang pi had kamten na kaleng sen FKGP kwa Kyrpad kam jol aging mod Sorkar Kamtam Education Department, the department ko fight ya start itip apo ke district apo ke jelag yo ni. Yung i Nonghikai ni baha oto i dakut kerta i chino phat i. Laloro kandak kita ke MTET, tadamot ki upendo. Ta minute no i. Siang baha nga heni po nga Kyrpad jor oi kamtam yo Minister Education woman upa yung i upat itikon kiti upat uda ka duti ko miat ko baha upat u ya ka kup chileng kasam chileng kamtam pat u ne benta yung i Nonghikai ki wadano kerta kwa chino phat ki Nonghikai yung i kamta ki pa pli Nonghikai yung i kwa man ong ki apply post to win yo deki bat ki wi ki wada em kerta le udah yuk siap ye ja. Dah cino pet ki. Dah i nak liang yang i Kyrpad jor i ke Sorkar. Ya Minister Education wo sio baha bat Kyrpad ting e o. Sio baha chin kia hamno i kan ki syndrome. Kan ki dustbin, kan ki garbage.
berat cepo Ñiut belum kamu doman pi jet pi hai por wo chwa wo mi pi election ong pi na iwo pat iyo kup chiliang sam chiliang yo kan suat kan rang ni te hini la i ki pranong hikai i wan i rangkat ke jing o wodum wo mut ti i tar minit i kwa i de kabor kwa i kerpat i di wakhian min sen hakmat yang pi wa kam ke jing pular yang pi wan pi ke jing job to nungkong to upat pi ya ke imlang sa lang yang i ki pranong hikai te duite kajak to na kaliang yang i ki pranong hikai haka kat kam ada kat kumbang la tip baka hakalai pun tu joni aja khat handai ke exam yang ke MTET kelas dang te haka pat result kalami haka apusan trip benai feb arajar arpeu te na din nang ta ngiyo ngilatip ka kubor bangi bun na ki parana hikai jongi kila fail te naka khat aspa ki paranong hikai tang 10% ki papas te nakaliang jongi ki nong hikai ni wat ni dap da kecing singau diau bat jing Govt namar ba kasot kumno ka syaki ka wan ka jing jia yang ni kum kane te nakata ka daw ngimban se ban le ya kendu bat u Minister Education haka khat khandai trip December hakan haka por bangi ya kendu bat i te nakaliang jong u Minister Education ula kren sya yang i ba un sathong ya ki post da ki ba pass ya ke MTET haka jaka jong ni te ngila kerpat ru ya u Minister Education nagbenta ki para nong hikai ki bala overage te mai pade i ong ba kito ki bala overage kim don chance da ka weipat te nakaliang jong ipat ni don kata ka ngila kerpat jor bating i u haka ta kasni bat ngi ong shano ki para nong hikai jong ni kin ya pet sar namar ba kila overage karta jong ki chano kala wei jak ki khon jong ki te nakaliang jong ki para nong hikai ngimban se ban ya lom ban ya khot ya ki para nong hikai ki ba fail ya ke MTET ban ya senop lang ban ya pen i ya ka ban pen i da ka peaceful rally agitation ban pan kerpat na ki bahe jong DC te da ka baburom ya DC UI yang ni kalat bangin lek jong ki nong hikai ni kerpat jor ham tam ya education minister bat ya chief minister ban penne ya ka kam jong ni ban wat tilat kelenti yang ni da ka weipat ban ailat yang ni bangin le ya ka MTET by chance te nakaliang jong ni ki nong hikai wat ya hakapor ba ki hakapor jong ka DLED bat ka 45% kila ailat na bon sin ban pendep ya kata nrei ya ka MTET pat balay tang chisin only one time exam te nakaliang jong ni kerpat ya ka Sorkar bakan don kata kacing sngau nagbenta jong ni ki para nong hikai ban pendep ya kata ya kacing kerpat ke jong ni ban ailat yang ni ban pendep ya ka MTET om da ka batar minit yang ni bat ru kumba ka ailat ya ka DLED bat ya ka class 12 45% te nakaliang jong ni ki para nong hikai ru ki ngidap da kacing sngau diau bat kacing sngau kutlat ka mensin bang ibabon na ki para nong hikai jong ni kila hikai na bon snam kila kidon ki bala hikai la chipau snam te kidon ki bala hikai la khandai snam bat kunta ter te ngimla shu ban le da ki wei pat kilat kilenti ban apply sa ki wei pat ki department kimla shu te nagata ka daw ni kum ki para nong hikai ni kerpat jor bat ni da ka bas da ka jing snau rit mensin ya ka Sorkar bakin chim khia na ka benta ka jong ni knang ba kalawei jong ka kalawei jong ni bat ki khon ki kti jong ni kinlong ki ba job
Terpat ke jong ni ngin tor be chakmat ya ka hok la jong bat ngi karpat ru ba ka Sorkar kan ya rap bat sngaulem ya ka jing karpat bat jing dawa jong ni lamar ba chisin bangi la yo ya ka jing trei ka bangi la hikai la ka to kisnem te shenong ngin ya phat nga karpat na ka Sorkar bakanem ino bakanem Kheiñ yang kum kita ki Ñiut kinyer ban bread yang kum kita ki disposal bat skawai ru ba ya ukna ru habangi hikai haskul ngimjut chi ukna ngisneng yu ni ailat yu ni ayu kita ki counseling ki awareness kumno ba unla ban pule ki kot kisla nrei pause ba leba ka Sorkar pade kale yang kumne te na kata kadaw ni nak liang jongi ni perkhat katkum ki kriteria bakila ka Sorkar kala pha yang ngila pendap lot hadu ke di alat te tang ya ke emtet te ni terpat jor ya ka Sorkar bahkan ailat syuk yang ban pendap ya ke emtet om bantar minit yang na kapos